bayar sama cerita aja. Cerita? Enggak, kaget-kaget di mana mobil mulu lagi, jorok. Penjual sini sih, di sini banyak preman ya. Lu tiba sama preman lu takut. Nih gue kenalin Apit, anak Bonjeruk. Lu kemarin 5 preman gua hadepin gua kagak lari. Oh, lu kuat. Habis gue digebukin. Bocah aja lu. Iya lu. Aduh, ada lu tersang. Sih, bercanda Lo tadi. ngomongin gue? Kagak. Apa dia ngomongin gue? Kagak. Abang keren. Udah, mana duit lo? Buran, gue pengen duit. Waduh. Buran. Ampun ya. Kagak ada, Bang. Ada segini atu-atunya nih. Kalian kuaci lagi. 1.000. Ini bang, ini kembalian cilok bang. Yang satu udah hitam duitnya bang. Pulang kemana, Ki? Ya elah, 1.000 juga. Weh, waduh, tampang aja perah lo. Duit cuma segini-gininya. Jangan galak-galak. Gak usah galak. Abang udah jelek mukanya. Pak sedikit dong, maaf ya bang. Maaf ya bang. Jelek-jelekin lo. Lo ngina gue ya? Sorai. Udah ngasih duitnya segini ngatain gue jelek lagi. Iya, Bang. Ambil lagi. Bang, udah, Bang. Ayah kagak ada duit lagi, Bang. Abang mendingan bawa dia aja nih, Bang. Lumayan kulitnya bisa bikin buat beduk. Enak aja lo. Nggak boleh gue sampi. Begini ya bang ya, prem. Bagaimana kalau saya bayar sama cerita aja? Cerita? Enggak, kaget-kaget di mana mobil mulu lagi, jorok. Oh, gue ini bukan anak TK yang harus diceritain. Hah? Dengerin, gue nih preman. Minta duit, bukan minta cerita. Tahu kagak sih lo? Buran duit lo. Yang bilang abang tukang sekutang siapa bang? Bang, daripada kagak, Bang, lumayan. Ceritanya Bang Ucup, bagus-bagus. Betul nggak? Saik tuh. Iya, gimana, Bang? Lo lagi, gimana? Dasar. Yaudah, Buran, cepet lo cerita. Tapi kalau kagak enak, gue lipat lo. Ya, jangan. Stop. Kayak kain sarung aja main lipat. Buran, Begini bang, pokoknya dijamin cerita Ucup. Mantap. Sedap. Saking. Nah, begini nih ceritanya nih. Kalau lu emang demen sama anak gua, syaratnya cuma satu. Kagak pakai banyak. Ntar dikira mau daftar sekolahan lagi. Iya Pak Haji. Tapi syaratnya apaan Pak Haji? Syaratnya cuma baca Al-Quran doang. Baca Al-Quran Pak Haji. Ini. Nah, sekarang lu diem di mari. Gua ngambil Al-Qurannya ke dalam dulu. Dah, lu aja deh yang tolongin Babe. Ambilin Al-Quran di dalam. Cepetan bawa kemari ya. Baik deh. Iya. Nah, nih, cuma baca Al-Quran doang. Kadang bekasan lu baca deh tuh. Nggak usah yang panjang-panjang ayatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terusin. Ntar keburu maghrib nih. Gini deh Pak Haji, bacanya lanjutin besok lagi aja Pak Haji ya. Mata ayah kalau mau maghrib suka kurang Pak Haji. Maaf ya Pak Haji ya. Begitu.
Iya. Boleh deh, tapi bener ya. Besok lo terusin lagi. Oh, benar, Pak Haji. Ya udah deh, kalau gitu. Pamit nih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja lu? Buset dah. Ya, lo tahu kan, Tok. Mau pulang kerja jam berapa? Ini ada bisnis penting nih. Ini taruhannya masa depan gue, Pan. Apaan? Aduh, berat sih, Pan. Pak Haji ngasih syarat buat gue. Syarat? Syarat apaan? Gak jelas kalau ngomong lu. Katanya kalau gue masih mau Masida, gue kudu bisa baca Al-Quran, Pan. Belajar baca Al-Quran mah gampang. Merem-merem juga bisa. Wah, bener lu, Pan. Iya bener. Kalau lo bisa, ini hari gue janji balik lagi tuh ke rumah Sida. Nah, kalau bisa, lo ajarin metode yang paling cepet, Pan. Ada. Gimana? Belajar sama kambing tuh. Ah, lo mau gile lo. Masa gue belajar Al-Quran sama kambing? Ah, lo gila lo ya. Ya lu aja nggak punya otak. Bilang sama Pak Haji, baca dan mati aja, kayak tuh kambing tuh. Yaudah, gua mandi dulu lah. Capek gua. Pan. Ya, Pan, tar dulu dong, Pan. Udah lu belajar sama kambing lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Joko, Ya, ada. babenya udah ke musola. Tapi tadi babe pesan, katanya kalau Mas Cipto datang disuruh langsung aja ke musola. Soalnya udah ditungguin dari tadi. Waduh, tungguin ya. Ya, maklum lah, tadi banyak urusan. Yaudah deh, kalau gitu langsung jalan ke musola ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lagi ngapain di sini tuh? Lagi zikir lu? Udah sholat belum lu? Sono sholat dulu. Ini baru mau jalan ke musola, Pak Haji. Tapi Pak Haji kok udah pulang, Pak Haji? Gua mau pergi kondangan. Wah, berarti nggak jadi dites dong, Pak Haji. Siapa bilang? Haji Japar yang gantiin gue buat ngetes lu. Dia udah nunggu di musola no. Bekasan lu sono. Iya deh, Pak Haji. Pamit dulu, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Lu Tok, Iya, Bu. Topan ada, Bu? ngapain malam-malam nyari topan? Ada penting? Waduh, Bu. Ini urusan penting banget, Bu. Ini masalah menyangkut masa depan Ayah, Bu. Kayaknya udah tidur deh. Sebentar ya, Ibu panggilin ya. Topan, Topan nih ada teman kamu nih. Tadi. Ya, lu lagi Tok. Orang mau tidur aja. Pagi-pagi lagi. Pan. Mas suka gila, Pan ya? Oh, parah lu, malu-maluin gue lu, Pan. Gue diketawain anak kecil semusola, Pan. Aduh, malu banget gue, Pan. Mana Pak Jafar ngomong? Pas gue lagi baca Quran ya, Pak Jafar ngomong. Ya, itu mah lu bukannya baca Quran. Itu mah kambing lagi ngunyah rumput. Ya, masa gue digituin, Pan? Kok jadi hijapar? Di musola segala ngapain lu? Kagak aja lu lah. Sekarang lu mau apa? Pan, udah deh, Pan. Pokoknya intinya, lu ajarin gue baca Quran deh, Pan. Ya. Pan, Pan, lu denger gak sih, Pan? Pan, ajarin gue baca Quran, Pan. Sekarang. Iya. Kayak orang budak aja gua. Ya nih, sekarang ya. Ayo deh, cepet dah. Tungguin ya. Iya, Baca Quran doang kan? iya, Pan. Cepetan, Pan. Iya, buset. Kayak orang tidur aja lo. Ida, tunggu Acipto. Baca ya. Gila lu. Lu repotin aja.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Apa? Udah lo kagak usah baca ginian. Baca Al-Quran doang kan? Nih, lo baca ini nih. Al-Quranul Karim. Ya kan? Disuruh Pak Haji apaan bacanya? Ini Al-Quran. Ih, bener juga lu, Pan. Tapi ini kagak bikin malu-maluin gue. Bener ya? Ya, emang gak pakai baju lo. Udah, gue kayak bingung dah. Gue mau tidur dah, udah pulang udah. Iya, Pan. Udah malam, gue besok berangkat pagi. Besok Lu nih batal ya. Silakan, Pak. Dak, si Dak, mau cerita ini. Si Cipto emang kebangetan. Gua suruh baca Quran dari maghrib sampai isya. Cuman mulutnya doang, buat Hamid. Kagak ada suaranya. Ah, masa iya, Ci? Iya bener. Dia cuma baca dalam hati doang. Kagak ada suaranya. Gimana tuh? Terus alasan dia kagak mau baca Quran kenceng tuh kenapa, Ci? Nah, itu dia. Alasannya katanya banyak anak-anak. Takut kagak kusuk katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Duduk lo. Wah, panci lagi pada ngumpul nih. Keren bener lo. Pakai bawa Al-Quran sendiri. Romannya udah siap bener lo. Tapi beneran nih, lo kagak baca dalam hati lagi. Iya, Pak Haji. Si Cipto disuruh baca Al-Quran doang kan, Ci? Iya. Lagi kan kagak pantes. Gue punya mantu kagak bisa baca Al-Quran. Bisa jatuh martabat gue, Ji. Iya. Udah jebrok begini kagak bisa baca Quran kan malu-malu. Iya. Kebangetan lu. Sekarang udah deh, lekasan lu baca tuh. Ya? Iya, Pak Haji. Ayo bro, ntar keburu maghrib lagi. Alasan lagi pakai segala rabun mata lu lagi.